gore reka je kumburira indero reka kumburira indero je ntumvurira ibijini mu moto ko turaba umugabo je nguma ndakubwira urya mugabo suwi wawe waramusinye eske nawe ubona ndi wo kwande ndi kwande hago nakubajije tugira iwanyu Wari utagira iwawe wako twahuye ufise agashambara ufise n'agasambi wari ugiye hese nari ntashe wari utashe none je nande singira iwacu naragarutse ndi iwanje iwawe iwanje kandi ni iwanje iwawe umugabo umwe urabyemeraho umugabo umwe nakubwiye ko udasangiye umugabo ndakubwiye ko wumvura umugore w'amabera abiri ngaruko sanga utabikoze aha niko kweye rahiye nta na kimwe nkora ikirenze kwico tuzoza turamukirwa bure tugira dukurana yego je na wewe we wibonye mwiki wa mugore we nabona mwiki cyo bibona muri cyo nibona saje ndi umugore mukuru ngamunze umugore mukuru nanje ndi wakangara wa kabiri naho nta nubizi kuri umugore we nta nubizi ko atari imiti mugani wavuga ko wamuhaye we nawe ntiwosanga bamutwaye ku miti ya hehe je twaranditswe n'imiryango iranze we baranditswe Hello. Umviza ndakubwira hakunda ugize reka kunjya mu mutwe wa mugore we ndakubwiye ko umvura umugore sanga utabikoze ndagiye aha genda shagenda orero utayishinze urimenya uko ni yawazi kintu shaka tukora sako jya mugore tumuturubike hamwe wenyine atiyomora akagenda ubwa narinda bazi ko uheruka nariko ndamubwira ngo yodivyo mbasha akorope hamwe nari ngiye ku isoko aho yaranyitukiye hamwe marama bamubona nomye kugira ngo arahora uwo mu munsi irano caratwereka yaneje no kunyamba ari byatubikiye tuzohangana nawe twinga cyangwa mugani wangiye gukora icyo dushoboye byose cyo mu gukora katuvira ati kurega abone mengo twavuye tubinama ngaha mu nzu turateka kajya yigumira ku telefone urazi ko yambwiye yaramba baje ndamubwiye ngo avuge telefone akamwira ngo telefone ngo nayiguriwe ngo n'umugabo wanje urumva rero ubonye ngo no kugira ngo akore ikintu ngo zaturakurana ngakwanwa n'abantu nagira uravyumva rero abandi babana ngaha mu nzu abantu barishira heza nyene basi nabona naho yaje abone ko bitandukanye basingira ngo naho yarari nubwo ntari inzu niyo bari ngashaya yari mu gisagara yamba amenyereye kwa mabyama ibikorwa n'abakozi hama kavyuka ajya yoca ategereza kumenyera gukora canke oya noneho ntashobora kungumana ngaha mu nzu rero tuzoguma tubana turi abagore babiri hama abikana gukira dukwiye kugira ikintu cyo gukora maka avuwe n'iyonzu gusa ahubwo urazi anatsi ngo tuziwe tuseyaza nzakora ikintu dukora kuko amanyama yose aragira kubera abona abagore ubwe tuze tuziturira nyene twebwe ntitwambara ibishambara ntitubaye ega amanyama tibona ziga nyene ntiyatsigura n'umugabo wacu shoya gusa ibyo zose ibyo cyo cyose tuzigurire ahubwo rero tutuma tuzigurire oya tuzigurishije twatugaragaje ko mengo turashonje byemere turanashonje turashonje mu kandi twabigaragaza mu muko bundi aje tugane ntajya tumugabo hazobimenya tuzigurire tuzigabiro baduhe n'amakeke tuje mbega arimo kiyahura n'umuntu azambaye ngaha ntiyogira basuma si benshi yesa yumviriza rero kuvuga no munsi kumugoroba ukabona gusa asohotse uza guca hari inyuma ibindi turamenye ko tubigenza ntabwo ntabadutesha umutwe gusa rero natamuze twamesije ntizomye naho tuzigeze tuzisohora yani uzana ikintu mbe ntiturya turarya hari isosi yasigaye jenge twarike cyo ducumubugari kwirisha nayo mbona isi tubikiye byinshi usanga hari n'ibyo tutarabona nayo turabona iki gusa rindi bayirabishoboye gusa n'ubundi kora izuba ryagiye riraza kwaka no kwakira mu gitondo uwe usiraho cyo no kumuntu n'umuramutse
tuvugane. Kwicara hasi bamva byakugoye. Urenda kubwira shawana uri mushasha ngaha. Ushaka gusanga utazi tu. Gusa ndabazi kuntu bahira. Ndabari. Bane abantu mwigira ubukuku. Uraza nukamara iminsi 2-3. Kazi ningene bahita. Cyane ndavyibutse cyane yanyumbye ngo mwamye mushwana. Umubwira ngo asume ngo ateke ngo uzojya wicaye. Niko vyibaza Yagutumye. ndikukubaza anda kuntuma ahubwo nyene yabimbwiye tuvuga ko ibyo twabanye kenshi mu buzima bwari butworoheye nukubaza gusa ndikukubwira n'umunsi si niyoroheje byatata numva nanameze neza gusa ndikukubwira basi nyimba ugomba kumunumana neza umuntu akubwiye ko igikore ugomba ariko amahoro bagomba no gushwana byose turabishobora Ako tugomba nyine gukorosha ubuzima turanabworosha. Wewe nyimba ugomba ko tubana neza mu mahoro. Nyimba umuntu akubwiye ikintu gikore. Nta mukozi wawe azanye. Basi igihe mwaza muravyibuka. Mwaje muri bangahe? Mwari babiri gusa. Cyangwa uzozabwira ujya mugabo wawe. Azaza gukorera ibikorwa, uzo ari gukora bigukorera. Ko tworosha ibintu. Kwako twen dushobora gutunga ikintu cy'ikinebwe kiraho cicaye gusa mewe nta nico gitumari nivyo kunda tutwamenyereye gukora nawe nyimba ugomba ko tubana neza cyuka kurope kubure woza ivyombo hamwe natwe dukora ibindi sivyo mvikana bagiye shaka ndabire no mu ngoye naribe no munsi singomba no kuvuga nawe kwanza we nimba ugomba ko tubana neza unyuraye nkuba Kwako Jesse sinzi ningene no gufata ndagufata nk'ikintu nyene cy'ikintu twahaye indaro mu nzu sizo gufata ngo umugore wa musaza wanje nawe urabizi sizo ni nawe kwibutsa ugomba ko tubana neza kora nabinebwe dutunze ngaha mu nzu amuzaronka n'ivyo urya nabaye ngongo ziragenda no kurima kugira ngo butanira siyo kwatwe ngaha turakuranwa sobaza umugabo wawe Turakora. wigiye Tembwira heza kugira indwi wanyira heza hanyuma nanje wandishikira. navuze ati ntiwigiye Sawa. Nani shiri? Yama yashimye. Kandi utagirindira ngo yama yashimye. None ndagwaye. Yama yashimye. Hana rigenda kwiweza nkakuraba nkaburi kunda kubonye. Ariko nanje ndibaza ko ntari mu minda kuraba nanje nkabura ibyo ari. Ndakubitse wewe. Ndakubitse ninde? Bike nanje turabikanye. Kusazi rero niti. We ndariye wikinije sanga wowe umurotse kuko Stiven ntako nawe yari kukwimira. Atamiti wakoresheje. Ugere ndakubwira. Je nta miti nakoresheje. Ugere ndakubwira. Sosi ubusosi. Ni sosumu. Nagira nuko nyene. Uko niko je mbwiye. Nukuvuga rero isuka yose twavuze isigaye iri muri wewe. Yose yahereye muri wewe. Genda bikebike wa mukobwa w'umukobwa. Kandi aha turi kwisi. Uvuze isukari yose bavuze iri wanje. Si isukari gusa wiyumvira. Urumva ibitiba byose biri mu buki byose biri wanje. Sa? Hey. Zobona.
je ndisi ndazishinga no kuba wuzuyemo ibitiba ubuki bwose amasukari mama ngo biri muri wewe ciki ndazishinga guheru nuko Steve asubira kwa Steve wanje wakera tebindi byawe ntibindaba ubwo buki nabwo wishimiye umwana umwe yagenze ubusanza tuzobora nta makuru ufise inshuti yanje amenyo aragutwenga araya nta uhakura igitiba ategetse ajyana impamvu ndaguhamagaye nagomba kukubatsa mbega n'inshyi yamuvanye gute turabona muri no minsi narushe mpamvu yo guhangayika kugira ndabe kumubaho mubanye neza bimeze neza cyane n'ibijya tari hamwe kurenganya umuntu ibyo bari kubibaza jewe cyangwa bari kubimubaza tumuvugane ariko niwe mukuru mu rugo kandi ibintu byose byo yagiye kuregera akubwira yuko ndamufashe nabi tubanye nabi kimwe twavuganye none nyamba tutegerezwa kumenya ubuzima bwa Mia ukamenya n'ubuzima Mia yakubwiye ko ari ikibazo dufitanye ngaha mu nzu nta n'ubwo twavuganye none nyine cyagiye kubwira ko ndamufashe nabi jewe shingiye kuvugana nawe kubera ari we mukuru uri mu rugo cyane ataka kibazo dufitanye kandi ibyo ntari kibazo jewe nyamba ukeneye ibyo muvugana uragenda umubaze abikwibwirire ko ndatse ko muvugana bihagije usa n'itere mu rugo noneho urashaka ushobo si kuvuga uko umuntu wese wese akubwiye akubajije amakuru yawe si uko aba agomba kuguhereza amashaje aba agomba kumenya ingendo bifashe kunyene rero tubane ko tumeze niko bimeze nyagira ikindi kutubibona ntuba muri inzu mugabo nizere karamahoro yabwana n'ibyo wizera kandi ndasubire kutura mu mugabo mbwira gusa ubwo rero n'ubusabe mbese ndavuga none ikintu kitimubwiyemo ni cyane ibyo nabwo ndakubatse ntitari bifise akamaro k'iyi kugira ngo ndakubwire ko umugore wawe ameze neza akomeye abayeho neza akubwira ko tumuruhisha